इमाम जेलस मज इमाम पे सब्र तो बर्दबारी सन्ने अज़्म हैज सारी मुतसर कर सारी कर इसलिए हारून रशीद हर विज हुक्म दिवान अमे जेल मज कड़ो वे जेलस इसलिए इमाम कासिम अलैहिस्सलाम मुतल्लिक मशहूर यंतकिलु मिन सजन इला सजन अफसोस अक्सर रोज करात दीन जेलस मज हर जेलस मज जियत करात तमाम आखिरी जेल युसंदी निशान सुन जेलस मज हजरत कासिम तक इमाम कासिम अलैहिस्सलाम मज गोद लगा अगर कचूला काट में अगर कचूला पागल अगर कचूला तुझे ये जेल में मुतने बना المقبول فيك يسوس زبط كبر بس يا ابني انت كبر جيه لازم بس كبر جيه لازم يمش ما توب جاي يمكن رطوبة تسويدر يمن الزنجير تشفطر الزنجير تزاكو انا شو كده تمام الزرقاء كاتم على الزرقاء والزرقاء تدري شو بتفرق هساعدين كنت نهيف تسرين في أسخزة الرازق عليه السلام قلت إنسان أكبر أو بلد سبوي شهد باقي چیزیں امام قاسم علیہ السلام مسئلہ یوتی جیل کے دروازے پر ہوا مفسلانا نظر تک تو بس ایک شجوانی امام روکے نظر تک ایسے اک زیادہ شروکے زیادہ شروکے تکنا امام کچھ یوتا سے یوتا نہیں یوتا کمزور اور سے ہونے کا يتيم خرب النوش كنا طبعا تيم دهن بقولوس حضرت قاسم عليه السلام بس شهادة أسود تيم دهن بقولوسنا ما يعطيك بقولوس مارس وزين دولار وزين دولار بس شهادة أسود حضرت قاسم عليه السلام كوني زني أنا قادني شدور وطني شدور أولاده شدور كل يوم سبحانه إمام القاسم عليه السلام تعالى هاي مكرد أنا بستري شهادة تسمعي ما بستري شهادة تسمعي يا क्या करा بستري شهادة تسمعي पर निशा दसीमान बजाय नसीहत करा तक नमाज में याद करा तब पति साथ इमाम القاسم عليه السلام मंसरात को ये दुनिया की कहते बस ये मुस्लिम छोड़ोश को मगर कायद की आजाद को नहीं मौत की रोश dünya misli azat malikin seçersiz gitti. Bizim çalışımda gitti. İmam-ı Kazım Aleyhisselatü Vesselam yara, jam dünya yara. Hazreti Kazım Aleyhisselatü Vesselam sözcüsü atara oturdu. Ya oturdu düşündüm. Komşumu yıtırırsa Bagdad'daki Kıbrıs'ta. Bagdad'daki Kıbrıs'ta. Sabah olsun tanısım olsun. Yemez kuyruğu neciyoruz. Mağaracı lazım durmaz ağır. Bagdad'daki açılar kayıyor. Bilgin sayımı Kazım sunacağız. Razatun Dilsari İmam-ı Kazım Aleyhisselatü Vesselam Dünüzmüzü Kıbrıs'tan zar veda. Mगर हज़रत कासिम सादा कोई मगर जिरातस पे वतन मोला साकुर हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम बगदादस मज़राक लगा बस अजीब कोई भाव बस गरीबाना फकीराना हाल बस मज़लूमियत के साथ बस मसाल ये हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम से जज्बा कर प्रॉब्लम बगदाद के सुपुर्द स्प्रेड Bagdad is prospered in Satan
Ahmet Araf'ta mutlu, biraz mazbagan şıklar seyyaptı. Zincirimiz, mazbagan çağ harcını zincirimiz, mazbagan çıkıştan nurayı içeri oldu zincirimiz. Parizrama çıkıyor. Biraz mehmet de zayıf olsa da kaldı İslam'ın. İsliye Türkiye hayatı bir batılılık kazandı. Bir batılılık şahar esmez insanın şiayı, şahar esmez insanın mağat bevat olsa, insanın nevat olsa, patik zatın şiayı, insanın paniyayı, insanın ağabey ve aşraf ve bayrakı, tümü fazlının bu şey İmam-ı Kazım Aleyhisselam, İmam-ı Kazım Aleyhisselam'ın cenaze altı, İmam-ı Kazım ortafını gördü. Böyle şanslı bir ahmet İmam-ı Kazım ortafını gördü. Mağar karman ya, takırdı olsa, İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam söz mazlumuna tayi. Bir mazlumuna kusumuza, mazlumuna tasmışın vacim çak. Seni Cenab-ı Mahmud, seni Cenab-ı Zeynep Beykulu, Hüseyin sızı benim, Hanişiye Muhtar, Cenab-ı Zeynep, Allah'ı Zeynep yapıp çak. Uçaşımın olsular, meyliz bu esimi cismi yaparız be.